sitshele umhlangano lo ungani? Lo mhlangano ngokuhlangana kwabomama bevela kuma-political parties atshiyeneyo. Babuze exoxisana ukuthi singathini ngalolu daba esilalo. Sibona ukuthi uKwesihlala silokhu esithetha sithi abantu abasilaleli, abasinika isikhundla. Nxa thina singakusebenzanga sazilungisele izinto zethu. Akusoze kusebenze njengoba lizuluma emathibeni ukuthi ekhona ekhuluma ngesishona ukuthi ekhona nxa kusenzakala into lawo bazisebenzele abantu babona ukuthi basebenza ayikho umsipesi lokho esicela ukuthi sifune ukuthi sinjani so ukuthi sihlangane njalo ukuthi siqalise ukutshela abantu ukuthi hayi politics ayisozaloba kuphela omama laba bale politics and ipolitics isixoxa ngezinto ezizalisayo ngoba khonokho ukuthi silabantu bezekhi namuhla into eyekuthi nje ukuthi thina njengabomama sifuna ukuthi sikwazi ukuthi kanti vele ama-elections ahanjiswa I'm sure abanye omama bakhona kukhanya khona babazayiphatha indaba yankhona